Terus bang. Bang Edo kemana? Mampir bang. Mengeras di limanya guys. Oh, naik berem kan sekali. Oh. Terus. Oke. Ayo Alif, gaspol. Hati-hati banyak batu dah. Ibu, ya bu. Serem guys. Ayo bang, terus lewat terus. Was bang Edo belakang. Dah terus. Kejar bang Edo Pak Mahfud, biar masuk kamera kita. Terus. Pegal. Pegal. Kak, kok berhenti di sini? Kenapa pegal? Nah, ayo. Bentar. Nyangkut di mana? Nah, yuk. Yuk. Aku masuk, Pak. Apa? Terus. Makin semangat aja Bang Edo nih ya. Nampaknya udah empuk ya. Biar masuk kamera aku dikit ah. Ayo Alim. Masuk Alim. Sadis guys. Mana nih guys Raja Semut?
Bang, kalau ada sepeda motor minta numpang aja. Kasihnya dia. Telepon apa? Kemarin kan bisa kan? Ya, kita ya udah yuk kita ke bawah dulu ya. Ya, bisa luar. Oke. Ya, nanti kami jemput ya. Ayo gas, Bang.